Tsaliku Krikinyidi Hidie. Krikinyidi Hidie. Tsaliku Seyievinuo. Seyievinuo. Signoro
Saliku Kesiezie Seyievinuo. Kesiezie Seyievinuo.
melu petese Jehovah pelelie siu ntio nhasi peleta hie ncha petenu posanelie sitse po nchago tse kemezesdio Jesus Christa urhale kita zanu Keneizetuo chedo nipur shodo di keller pete stiu online nunu nipur shoke ba pete kelu presiawe chedo uko kehwadu zaputi sesaketu liro Dr. Ruokuovilie satsa pastor Bazhakese ke bavliro ili Seyievinuo Tseikhanuo Tsali Krüta tsesaketu liro Neituoselie Liezietsu Keze Mechü Tsali khu krigini Thekha Tsali dio Tsali khu krigini Thekha Tsali Krüta nibu poti sekele Tsali dio Diekepu Kesiezie Keneizetuo Zapusebu poti sekele Tsali dio Kethodie Ketherü eno Vihu Noudi bu kewe presidio enoli Neilavonuo Kesiezie bu kesao presidio uko petela teja chasaketu liro eno Neisakuozo Krüomo Dikon uko buche poti sekele dio Achedo Catholic Prosecutio, Liro, Jonah to Tepu, Kusuku, Bununu, Keratine Gazo, Jonah to Tepu, Kusuku, Bununu, Keratine, Putzigi to be a cabal,
Jona uke penyofe kinu tata tuo Kesie. Siro Jehovah dia amitai nyo Jona ki vordisie Ninevi rana ke jaunu mai voliche. Sidi su petu Ketshe Shieselie. Kekwila muna ugo kerz amhozunu korbate. Deri Jona Jehovah amhozunu Taras Tarshisnu vota tuosie. Sidi po Jopanu Kelietse. Rubo Tarshisnu votio Kethangulie. Salapu Ru Jatsawa Mu Jehovah amhozunu Tata tuodi mize Tarshisnu vogetula Sgifelie. Deri Jehovah Khedi Ketsebien zeke zam hose. Sidi zeke zanu tir krier kriebie kemerietse ru hechawa tena shiezota. Size ru ke tumie go micheda. Sidi utyo urhu Kepreda. Siro ru bie kemejali getula. Ukom hanyago ke lupie zeke zanu sewa. Siri jonawe ru nu lelie. Sidi ze tsui zeta. Size ru nu ke zhao puki vordi sie. Noki di ze tsui zozoga. Shelie di nke penyofe kiliche. Siliro uke penyofe uze rakrasadi ubu kata molitun he. Siro rutu ko sie hunyo ho se vorlie uko dapeke size supula mhake shoho ugi vor tesi silitio sala uko dape size jona zanu parta size uko puki kidi mhake shoho ugi vor tesi hiki pusache nom hatho kigetsupo tsayaga no kirapu nu vorzaga Nseye ki getsupuga, siro no kiramega, size puosie, a ibrimi puo, a Jehovah tigi ketio, uke penyofe, zeke jamu ki zeke so zeke su reshoya, size temie ko michi getsata, di sie puki, no tsawakata hau ki dipota ga, kekwila muna temie koe, puo puke semhedi, Bue uke penyofe mhozunu tata keze sile ketala. Size uko puki zeke zhao bu hegi menele ketula heko bu mpie kedipo tsewatyoga. Kekwila muna zeke zhao rfe kemirie tse mimi ketala. Size puo uko ki atse ke lubie zeke zhanu sewache. Size zeke zhao Nikola zitatio. Ti rekrie ketze hao Allah Nikogi vordatzela. Sisieri temiogo subu ki zeke sonu vorlietio rutu tetotse. Deri ugo tselel hota. Kekwila muna zeke zhao repfe ugo gire mimie ta. Size uko Jehovah ki siedi, hey, Jehovah hien ki chaya, hien umeziedi temia haula, hiekobu ka zeta hije, siro ke zo ke ze, tejiu pie hieko gi se hije. Kekwila mona no, hey Jehovah, medom hi tsawate, sala uko Jona tselie, sidi poke lupie, zeke zanu sewaru, zeke za refu lazita. Size temiko Jehovah pri ketseta. Ziu uko Rüsuo tsepie Jehovah tse. Sidi uko die prasa. Deri Jehovah Jona mezule ketula, ko kezapu kesese. Mu Jona tisoza se, ziu tiziza se, ko vadinuze. Mathi tute Pfhe kusuku sere pengununu sere teta. Mathi tute Pfhe kusuku sere pengununu sere teta. Putsagi tubekeba Jisu timie ngumejie keta.
Sachü Jisue na Diko mu Sachü sonyo pete ko nuvo sidi uko sinago ko nule mepetha mu Khedi dile keviu pu mikie tiu Kechakechü mu kesho kemeje ni ko che kesehose siro po temie krodi ko nguche po soko ngumeje pida Kevilevonuo sokoe Teko u Pfhe Kezetui kemeje mu tsere tuo ketala Sela Pfhe pue petakele koki liye krapije deri mhathomie we tsa Sela liye nyepu bu hathomie ketsepie bulie nu seliketula chalije sise Che zeko non relidini pugi che Krüta due siro. Hey, che crie che me sa to che ripu. Che crie ngu che me je te japie he ko tsa. Mene nyoe che sa ti so habu he ko zetuo. No che do Kerüsuo nyo Diezea keza Kephrü meko anipu no sokosa regoze Kruizetudi zen Kerüsuo pinuler keli hakohalan pezie Shironipu ajovano jagasa anipu kitekinu Ketshe Kezie keretsudi Kerüsuo pinuvoli modi anipu Keme dunyanu Nze Kerüsuo kezeke pe krokeba pete kolari peziwe sokolari chayawe. Hey Kekriapo putike vi bavdo pomo kere sai mi keta tejaha hayeko zetio. Kitziu gilesero anipu temeke kra haidi Rüsuo Renyo pinuchurneri, kezeke pekodi, zayenu, zatseke meyeneri, anipu, sasri potijadi, anipu kerseker vinunu, mehi melotio, anipu no seko ketari rneya kezagola mpejiwe, siri hekobuwe, Mapetenuri, Krüta menenyui, Mapuburi, Heko keve, Heko kedidamo. Sidi Hekobu, Kerüsuo nuvoilia keza, Hakohalan pezie. Anipu, temekekra, Kekriu lilimo, Chatau lilimo, Kekrie keza Hakohalepe sulimodi. Anipu utyo niu netsetoketa no soko suburi kada krezo no soko suri kiegaba kepenyopu zeru no nyunyo komye pubuketse Kerüsuo pinu lerli modi chazu tyoro no soko nuritsa prisuche kekriapu no edzageson tejago Yeko leke tsike toleken zaketa Yeko kunyepo Diezenu Kerpino husero No jabi heko tsudi heko bu Tel hake vifadi Satopadi Yenidi Pinu vorgedio Yeko soko surisedi Zaputsaliwe Kekeke mesato nipu Chata hako habu Mon Kethodie Ketherü, Yeko tsepeko, Yeko kruihi, Yeko regos sizuzoche. Kekeke mesato nipu, Mpejiwe, Mtejaha kohala, Noe jasudi, Jedo, Anipu Yekobu, Kerüsuo lerdi, Zekepekro, Ketokridie, Ketshe, Seko serenadi. Yeko tsepe nibe, yeko tseke tepule, yeko bu zayenu,
디엘리하고 자푸디하고 하부 예고 츠페 쪼페 리베 아니부 예고 모즈누 니에부 게시비보 두베 예고 바페 쪼페 리베게 바투이디 예고 부리 자이유누 디엘케비 차타케비 세디 루케지비세게자 노에 맹우 아니부 슬라 너의 잡이 고츠디 예고미 부부게서 크루셀러 개케피누 슬리다웨 베지웨 예고 세델리데 예고 자푸누 게후세스데 게후세게 소리노 보 크루스부 크리스데 노 잡이 부츠세게 달라 베지에 게체누 아니부 예고 따스게 즈니리 노 스스리 잡이 운예츠서 Kesro Ketepu Tejabe Neitseizonuo Ahalain Pejemu Non Pua Jehovah Non Nyoko Mepubo Kechakechü Pfhe Wormie Samibu Mechü Tsali Pusa Sutuidi Kethodie Ketherü Yeko Vape Tsogelie Yeko Nutsupe Mekesa Diehabu Anipu Yeko Rutsupe 예고 츠페 리베 자이에누 띨리아케사 하고 할란 베지웨 예고 보하고 하기누 메티무 테푸사코 켈레 대자비 히고 츠스제 아니 부시로 인케체누 시르디 예고 바페 리사 예고 바 프리스도디 뉴뉴크로포 도즈보 워바 소코케 룰라리 베지웨 노 다비스 미리츠 스무크리스제 Gelangele Kethodie Ketherü Pesoginu Kevor Ropa Masi Ropa Tatako Sedi Yeko Vatsusudio Ropa Kitode Terumere to Gedasogosa Vapeto Perisa Sogosa Vatsusudio di New Hepasuru Dozova Kekiapo no Jabi Putsusa Bobu Kinu Nketomu Nkekuosedi Anipu Potsope Nipole Potsope Kopoledi Nkinu Diehako Hasedi Nipu Bomebu Tinunu Haprakesa Hako Habu Anipu Nyonyoko Miepu Boketa Nienule Uklerdi Umelununu Retsolidi Anipu Habu Diezeta Kerpinutio Kelhuke zivi Krukreketa Menenyoiketa Miebu Anipu Nyonyoko Kelhu Sasangudi Nkekhe Medosiligedula O Nipu no Jabi Chedo Diepu Seketuri Tsamukri Sasakeliuteliche Nguke Meje Kepenyopa No Hekose Ntemiezodi No Jabi Hekotsu Moheko Krui Vorgeta Ki Depuri Nkekhiezasi Heko Tsomotorzo Heko Chirenaliri Rekralamutaketa Heko Sigetsu Temiete Kekipo Salanong Mejidi Heko Bu Renakele Muliekele Sokosapie Heko Vietselidi Anipu Jehovah Noe Putibi Heko Tsuke Bachie Heko Bu Heko Keluhaha Ketso Kezivisedi Ntatanu Zayinu Tuliketula Muheko Keluhaha Ketso Kezivilidi Anipu Heko Shishazaketsu Puri Sariku Yiseleketula Soko Modzunu Zayetsu Seleketula Takike Vitubie Soko Susata Seleketula Diekepu no Jedo Kerüsuo Kezekepeku Kebape Temugi Jasumokri Sejedi Yekor Hageli Nipuji Sukristazanu Nkike Kroteja Taswe Amen. Zaputagesa pete pejiwe je Kethodie Ketherü Kephrü Tibalidio Mathi Mefasuru Kusuku Kertini Nunu Sera Ketso
Mathi tu te me fasuru. Kusuku gerteni nunu seraketo. Katolese ke saunu la hidiapo. Batakili goze chike boni nigeta. Siro Chris ke mo nikrada New Zaterin he Batakili go Jisuki vori sie no hikobu nlakirapunu chike boni niketula hake senayaga. Sitze Petakeliko, Jisu Ukoki Pukesatuidi, Diekepu la Mhakeselie. Sidi Ukom Hatsa Kebaki, Po She, Anikoki Putu Sutyo, Niko Miepo Atesutyo. Sitze po lasye mi po aze po jipye mekunu ke sutyo atesatyo. Sitze putesatyo ke bau Judas she puki Rabbi su ame sitze po she no puswatazo. Sashe po te hiuri pile di jas di kape ukots di she niko hau Kephrü. A niko ki putu sutyo. A niko ki pusutyo. A apu ke diunu. Niko zedi kubedze ke sakri ke tyo zau tsoli ke moche. Makipuri a kubedze hau kresale hote sita. Sashie uko keze talipo tseli di jo olive kizutugi voda. Je hakengumo ke pesi ke tsiti balityo. Je do chalie tsasa ke bagoliro. Senior C ko ha kengulia daliro enoli Vihu Liezietsu fellowship chaplain bu teja chasatyo.
这里的。Teja ke vi pete, kinu ke vor, hego ke penyove, mpejiwe, hego ke reshono, nteje se di ma hoyos ke nguliete, nteja gola mpejie, nipu, no hego puti pete no hego la semor ke sho, ke ngu teja gori, ngu ke mo teja gori, pie hego tseya ke zala, mpejiwe, hego nzanunu ke ngu ke li kemhe, no Dabien Kephrü zidi Kephrü ke kriem hatono anipu zaputselie ke vi no zaseche anipu shiro hego kitaya no dabie hego mie popo ke ze sase ke ni nune tsepe ni sabie hego ze mo hego kiniri tsepe ni sabie hego zeche no hego ke penyo fe ke zela hego kitaya we Nteja gola ke teje kapien zese mbo sedi nzayetli nu Jesu Christa hego hagelio zanu ki ke krochasi yawe. Amen. Tie ke pesige tati ko ke hu ke tuva ke ni he konyo bel ho bu poti seledo. Oke lage lio Christa zano bete ko ke lucia we. Ke raja sorunhe eno dirhesetio bel ho mu eno li Krezobinio unye ke mesaki ya tselie, uke huzano ke nise unye pe sisa ya siro, nye vor baro vapo, nye pe jiri shetasidi metsu pe musije. Kia ba? Nye pe jie bala levi. Jedo PBCC mission zadudo mezidi, eno Kechakechü belho associate pastor, eno tefu sene sorye, eno vivor michio, eno keyelie ruza, Dikon hako sadi, jesera zaputsede, kechano ugo varagrabaje. Kemesaki yatsudio keba, Kechakechü eno li nizelie mu eno kiadilhu kire unyenyo, mu Kevilevonuo, Bazhakese kinhelo bakere kenyeki Model Village Baptist Church tmogedima nuno unyeki yatsudoje sapum hatho haula ki gruvaragrabaje. Khedi se barbades la ke hupuri ni ya pilirivi. Vorketu ja Kechakechü no useye bu Christamie zo sebale ketu la chatoya. Sachü vorketu nipu za Diekepu liro eno kruye pien Dikon Kechatsbadi pete ko lavor nipu Rüsuo preje nieko Pfhe. Morke shotso pesige sela mpejewe. Je Miakra febro eli Neitseizonuo Liezietsu mo pozego ki randale dio sachü Jedo zaputsese dio ugo pastor bu poti kasago segele tseledio.
Sla Jisu she we petakeli koki liye krapije deri matomiwe za mission se uke penyofe meluzo idi divipuri puya muke hu chepe hisebali ketua hatoka za topuse mission peso chamie mission zadu dopoche Kehu Khedi Kehu mission zadu dopo tse di ogo Kechakechü konushiri Ruokuovilie konushiri mission hato ze hako Ruokuovilie kepu pede hako kehu nun tsedi puti pe vovorli de ma hako petela ni pu pe jewe mission we u ke penyofe meluzo ke tse pokre punyo ke perro ke tse Pununu me hosene. Ukre ukipu ketse, upeta ketse. Nyoko unyunyoko umeluki kefetuya. Putunutu modali ro umelubi tsebi chawaya. Unuchedeya. Zze julia hodeya di ukre tevavor men yodazo sheri sasedi kise ukerhie upeta mu
ucha tabaya. Miakra minyola ukelhu kasaya. Miakra unyonyola hakevike che dodzibye unyonyo tebaya. Miakra unyonyola hakevike rapibaya silie ketsuwe. Shigetsupo fupo chilie tsuwe. Dim hakevike kadakevike miakra unyonyola her lemedo mu sedi kechatsubaya. Jisue pusaketsa nyeko temye keshu mezori makevipie nyonyo ketsudo siya. Jisue pusaketsa temye zo shiri unyonyolam hakevichaketsa unyonyolam hakevikakesha lemedomu relie siya liro nyeko pu nyeko kepenyofu nyeko la hakevich nyeko la kashalome ketsupununu po ukepenyofu Kephrü, ukepenyofu ngukemeje sedi, temye ke lunu, temye ke tsukel huatsasi ya ke janu, se sedi ke medjese. Mission me hoseli ro, Mathi tu teme fe teta kusoku, kere tefe, uko hao te riedi, mission ke pulie kenze. Jisue pushe ketze, dovodi, temye ni ko ki aja putsaseli je. Uko bu ashijim ye tselie, shidi uko baptise Tsali, idipu. Ki diu ke penyofu, Jisu, temye ke tsepye, tu volie nu sasi. U ke penyofu temye ngu ke tse ke mhidi, ki ju nu temye pete, u ko ngu ya ke tse ke mhidi. U ke penyofu temye hako se, punyonyo, idi ngu. Puo, temye ke hupuri Jesu Christa peleli moli ro ka zata tuo ketze mi jinu voda tuo ketze ke chache pe dropi ke bau nu voda tuo ketze pue su situ ngutu ketze la pue temye ke tsepye punyunyo ko ki shibaya Johan seker surunu ugo peteri siya ke za Bible verse u ke penye fe ki ju ke torzo ketze la punu feliu ke tsepye ki jinu chese temye ke hupuri popele ke liu ka zatamodi ke chache ke ri nguli tuo. U ke penyo fe punyo ke tsese kapye ki zu temye tsese. Mo temye ke hupuri u ke penyo fe ke tsekese Jesu Christa pele li liro ka zatali lo. Deri telhe ke chache ke ri nguli tuo itsese di puse. Ki zu isoliro temye pete u ke penyo fe hinunu u ke penyo fe temye chugesala u ke penyo fe nyunyo. Deri ke pumalanu u ke penyo fe mu temye ke peroge tsusu bietewa. Solo ke penyo fe punyo Jesu Christa ke tsepye por hinunu chugesosoko halali tuo ke tse. Soko zepu kila vorli ke tula u ke penyo fe punyo Jesu Christa ke tsese. Mu temye ke hupuri punyo Jesu Christa peledi riri u ke penyo fe me holi eli ro telhe ke chachi ke ringuli tuo. U ke penyo ze vito tsala lituo. U ke penyo ze di ke ze vilan lituo. Mu ke penyo nyunyo tse u ke penyo hinunu u tse ke semyo zoshiri. Ke pumalanu u ke penyo vor li ken zida ke tsala. Jesu Christa Calvary ginu pusu tse ke se su krikonu su rezifadi u ke penyo ki ke vor ke. Su kwe u ke penyo nyunyo to tsala liede. Mu ke penyo nyunyo to tse ke liye soko sobu. La vodi, temye ke krachiriu ke penye fusili modi, punye nyotsili modi, ki nu ke puma ki nu tu ke tsuko, zelavor nu ke shala, u ke penye fe, po temye ke tsepye, ki nu tsasa. Ke yu ke to diepuri, puya, mie pue mie donu rilala fudi, tu ruhu tu liro, su se putu pe zwadi, futu tenye tse, ike tsepo, puya. U ke penye fe punyo Jesu Christa ke tsepye ki jinu cheke she. Ke puma mi ko fila li tuo ke tse zela paki vor tuo ke tse. Temye bu jizo di krtu krida tuo ke tse. U ke penye fe pu me domo torzo ke tse la punyo Jesu Christa ke tsepye temye ki che she. U ke penye fe punyo Jesu Christa ke tsepye u ko ki ke she haula mo tuo ke tse she. U ko peteri ke kanu tuo da ke tse mi prayer.
ugo temye ke lunu zo shiri ukiripo tada zida zo shiri su Pfhe ya teve wo petama zo ri Pfhe ya ukiri ke kri ke tse tada liro su Pfhe ya uke penye Pfhe gidi punyo ko ka ziketa ko fumu dada mo ke penye Pfhe punyo ka ziketa ko Pfhe ke tse sunu bo pato suri kapie ugo ki chse temye ke puma renyu nu u pavdo de mele te vita vasari ututu te zata vasari u pigulie hapo doritsudi renyu sunu palegen zgete u chafpe zgete mele programu u ke num mimili gete hai gete nu to gete la u ke penyefe punyo Jesu Christa ke tsepie su bieko su tsgemetsbie chake sepie parli rivide hanunu parli idi chake sepie temitsese muslanu pue sununu ke penye fuki vozomoli ro ke pumarin sununu u ke jiken hufto ke tsa papo dori ne puri sununu temika lalsle ke to bamo jizodi sununu pathala chda sununu uzke zitsdi poshe popudi hudoda ke to uke penye fes la punyo Jesu Christa ke tsepie temitsese Mathi tu teker tata kusoku ker digi mohosaliro te kunyo zaketa yo zepuse te kunyo zaketa hayo zeme hosaliro Jesu Seyievinuo puse mu Jesu Seyievinuo dia hau puse kete uko luk lese luk tute ker pengu kusoku senunu tenyekiri mulitua deri die Jesu tezepo kem hetu di pusuzo te kunyo zaketa yo zepu presozo deri purhi ke kri ke ze kenyenu puse Mathi nu puke su liro Jisue ke pelemie jishke tako mori ke pelemie uchape zwadi to ke tsiko suko kieze uke penyo fuki vorli mor ke sho te ko hetefe te fugo pujenu krubazo shiri te ko ke feuwe yupo zketa yo fuvo ke jesu nu Mathi nu puke su ke pele kronu nu reprogeda ke pele kronu nu jishetu ke tako vos sokori zelavorli morkesho nunu piepuse luklesunu Jesu pukese su temeta pelele ke moko te romeri resho o ke penyo fabamo di pudi o to ke lu se report of keto Jesu Christa sili ke mo hakoki japutse morkesho puse Jesu tejepu puse te kunyo zaketa yo zepu presa deri purhi ke kri tse kenyenu pusa poliro ugo tie sili ke vi potsemata ugo home mission ia uto lerdi uki kinu uki ke muki uke hunu japutse ke tse temeke kra haki hanuri ze yoto da ke tsri bazo temeke kra hetefa tefugo kro kripo nunu hetefa tefugo kro nu bali modi yodzutu kada sokoseri zelavorli morkesho Jishetu kata sokori zela vorli morkesho. Oke penyo fe temye zela puki vor ketu. Mori vodi pfeliche ike susunu. Vodi topadi ze vorli che ike susunu. Hakiha ze yutu kata sokori puba. Mo haki medi oke penyo fe po chataka kese. Mori pununu ze vorli che felice shupu tuoseda kete po principle uwe hakiha zo shiri luno ke vo zo shiri. Fese vorkete zela vorkelie purhi kemie Feketu podo pola ke krilevi po strategico ke krilevi hakia tseketu home mission nu tseketu krilevi lutsa tseketu krilevi deri zdazo hakia nu zdazo volutsa kenuri zdazo ke kriunu u ke penye fungu ke meju vatie together Ugo home mission au me hosaliro, more how go zelesaliro, papo unu chatimu unuki vor silia katute meta, hichunyoko. Ugo boutique crano, temi hagoso capelle kikrunu, o kruk capelemie, o zerimi capelemie, o tao putanyo capelemie, idi hukipo, lebaya. There lepesu que se ugo, menyo semoliro, haki habadi pezzuali ke vi. Jesu Christa dili ke vi pupie preach
tsupi uko kitsuso ko moche. Sedi uko bu sili ko moche, peleli ko moche, uko zuduzo. Uko makipuri kepele ki krununu shir ketala, kepele kekri ko zedi, kelhe ka chachunguli keto su uko guarantee bamo. Mo uko ki dili ke viu pie puso mo oli ro, ke zaso mo oli ro. Sedi vo ketse ketunu mi kipuya ka jake midi hako kiri pusuli mo oli ro, uko zuduzo. Mo uko penyo fa ke kringu ke mejisu va jofa tuzo. Shikitsala hakoki diliki view zasumor shoketa. Hakoki nguke meshedu pusumor shoketa. Ke hushiri mikronyo ko shiri mori keze Krüta tsuya keja ke hu fellowship nu ke peroya ketsuko. Hau uko pete messe keta hakajapo uko kiba. Musuki medite Miakra. Jésus Christ ke pele nu vorlizo deri chisheketa. Rüsuo keta, ukepele ke lunu tu mageta, ukepele u vawa keta. Mori vawa zori unun me chamo keta, shiketa tanuri tu keta ni. Ke krita me hola soliro cross cultural mission. Tu avodi seye ke kripo ki japutse keta, sigemo mi po ki japutse keta, tu avo keta, musokoya dzito keta la. Sokoya ukepenyo fuke kriu va jofe tu keta la. Vodi sokoki japutse somor kesho. Nunna suri uke penyo fakinu kapio gotsasa. Ezekiel tute sere die kusukus kerpu nunu kersuruki mehoseliro. Jehovah pusaketa a atua ako zelavorlito. A atua uko zelavorlito. Mo mehoseliro Israel miko Babylonian miko diecheto katatiki. Mori Israel miko hakim hedi ke dika Jean diecheto da ketsetiki. Uke penyo fe uko zela parli keto, uko soprala keto, uko katolesunu, uko kepero keto hako ze to peace setu keto mulia. Mo kepenyo fe Israel mie seye kaja keto jenu, mi dietsu keto mi kitu keto hawe temie ke pumarin ho nuto keto, sunu no ubefetu keto, ke puma dietsu keto su tapie kiela sasu keto. Mo ke penyo fa punyo ko suprakasa Israel mi ko suprakasa Jisubu Calvary gino te mi suprasa keto su Diekepu tsidi su petazo sevori katola se ka sa unu Jesu Christa putitu ki jinu penyo for ke depu mahakim hidi ke lakelie se ki jinu for ke mulie mo Israel mi ko medietsu to ke tiki Israel mi ko reverve ko reveu nu to ke tiki o ke penyo fa uko kipu ketse, miezeke mieke bida hiche, mi Rüsuo ke zo Rüsuo da hiche, mieke me lo rupo Rüsuo ke su Rüsuo da hiche, mieko kriliche, ke krilamo ne ke rike penyo fu, mieko zetu ketse la, ke rike penyo fu we mieko ke penyo fu ketse la, mieko miezedi ke mieke bi, miezedi ke tsuputse, miezedi ke vopo nuvo, miezedi ke rumeri Rüsuo ketse hako tsada hiche. Ukobunu seye kamasa seye putsa uke penyo fe nyunyotsi mi donu japutsa to ketsa mi donu uke penyo fe keko pie pesito ketsa uke penyo fe seye ni donu uko zedi japutsa kevor mi bu uko ripri ketsa uko katolese ke we no preseliro soko se mulie uke penyo fe ziketago Pfhe ke jake midi. Uke penyo fe ziketago lavorli liro punidi chilidi. Tigi dili me kore uke penyo fe tsebaya ke ja luk ker pengu ker tenyenu mulivi. Uke penyo fe pu mission how po tsetsedi petotsit tudi pedesedi chekete febakete vipo. Shiketla ngula ke linye po suri po ke nif. Tiki dili me gozo shiri pu zedi chili tsedi uke penyo fe zedi unibaya ke ja uko ke tolesunu mulie. Teme ke kra uko ke zedi Krista kepele mo tsbaya. Deri mi po lavordi Krista mosunu pelikelie.
nye sedi Kristedi hepengu nye sedi Kriti bagedi nye sedi Kriti di puri la parli liro so uke penyo fu tiki di lime kori uni torba ya kaja uke penyo fu tseba ya kaja katole sunu ngulie Jisu lieto Jisu ki jinum hatsa ke tsugo me hosaliro po ziketa go fu ke tsu po ziketa nyu sedi japu tsisa ziketa te kunyu sedi japu dievi po pusa moi hakimedi dievi ke kri ke tsu Jisu sedi japu tsisa mi hete fa te fugo gruba ke tsu putuba ke tsu uke penyo fu hakola tefu hakola puni mu putu hako ke penyo fu tsu hako chake ta utsu di ba deri ziketa yo sulari punu metsa ke tsu sulari punu tsu ke tsu sulari po mi himme loba ke tsu Minyo me krenyo me luki kefetu yadi puya ke zakim hidi zikatai ko uke penyo fu sokola po me lutse chaba ke tsa sokongu me jeba ke tsa ke kilamo no Jisu Krista ginu zomoli ro ke hutsuri hakwe mi jenu zokamoshe chake kri ukola bamo ke tsa uko chimeli ke puya ke tsa zikatanyu ze ke puya zikatanyu pupu kinunu yopada Putupume dotsidi ufodi ki jinu puni punu tsidi luwa. Di pupu lavor li tunye di sonye pomereba ya kaza katola sunu mulie. Lavor ke li nye pupu puni torzo di tapa di puchi fili di. Chili tsidi chili ke vetsada po kiti kinu po ke vito kalapie punyu tlasha ke tsa punyu zela ke li. Ogo Kethodie no prelia. Moi qui me dit que penyo fait pour zikata go fuget mission no zikata go futu ke tsam hato haunu pour chetenu temi krikata yenu sedekelie Abraham kekelie tizo vordi jisuginu pubu kalvari ginu ko pusu chekesa mo jisu kalvari ginu ko pusu chesdi jisuri kitsunu ke lugi chizodi hato su tsavor mu po theory su tsuzo ogo pete zakatan mi pre de ke penyo fo ko fali ogo mulie musuke mi diu temika kra zutu ke tsu ko zo shiri o ke penyo fo ko bu so ko zela vor ke tsu sedi ogo kipuya ogo zutu ke tsu tiki America mi Baptist missionary ko vor ke tsu mo ko reo ke penyo fo fesi ke tu sala supwe Liekra pise deri patomiwe ta sala supo to sotoga okore missionary mi koreo ke penyo fa di hausisa chedo okore ne ke ba ha okore sisa di at to soto apalito di oko kivor oko ke penyo fa fe hausidi to somoda ke tshe par moda ke tshe oko ke luri oko zeri oko zeke kributa to Dewi uko bu ke penyo fa sikelie uko penyo fa fe sidi atuwe aparli tuwe ki bawe idi tu par ke tsala tie uko dili ke vi mulie mo hakim hidi dili ke vi sikelie me ko so shiri uko sedi ukitie ke nu dili ke vi petha mo kitie ke nu su tsemata uko dono uko bu Jisu Krista silie mo serbizo komo ketsa ki zutuko Pfhe tu vodi. Shezanyuki renakonu japutse kese. Tichikri poni tichikri vodi me fe penguni di unidi ugo ki lavor tu ya kete ugo tese sokori siya. Mohakori tu semoda aliro uputsanyu ko zoshi tu semoda aliro. Ye me revise kese sunu palimoda aliro. Ukori dilikivu muli modado. Uke penye fe punyo Jisu Krista Ketshe musu temeta po putopuginu ahau tsudo di her le mu mezavor zeketse tie anyuginu hau tsudo idiu ke penye fe Jisu Krista kasa salano mission we ke hum hato iri titali kenze mission we am hato iri titali kenze mission shisoliro uke penye fe hatonu uke penyo fe lieve bagete uke penyo fe matonu uke penyo fe tsabagete nu ke tole se ke we nu tsovo de Jisu Krista ge nu tshisa ke tsa sunu tsabagete sunu participate tsabagete
mission we uke penye fam hatosu nu to ketse mo halan uke penye fam hatonu to ketse la uke penye fe mi kieba ketse parli che alie vse che Liezietsu di uke penye fe su temi kieba mo temi kieba ketse haunu patomie zapida ketse Kethodie Pusse Tierim hato tsketu temie zabaketse temie semor shobaketse temie semor shobaketse Kethodie uko kipuse Liemere visite derim hatomie tsakese uke penye fu uko kinu merebaketse no parlez-vous mo memu no Neituoselie memu no Neituoselie no Ruokuovilie ketse sedi uko cheba Souvenir tout ça, le vite aussi, souvenir parler tout aussi, que ça, ou que peut faire, sous feba. Lié, mais revisiter, patomie, ça. Lié, mais revisiter l'iro. Tiens, on est chuki, ou creuser de couture. Lié, mais revisiter l'iro. Ce cher, petit que vite trop nous, tu lire les mots que je ou craignons, ou nous ne pouvons pas que ça, nous. Tel hakrego tsoda pri direti khevori vawa ketse pri Krüsoliro jursoko vawa ketse michie khedi tavari zimode ya ketse musana puti viba ketse tiki kenori judi rekengu bezwadi tivili liro jursoko nefavor ya ketse lebaya mutie hato hai ketse haunu temie kizunu kelu Jésus Christ a fait les morceaux torbada que ça liemere vibada que ça sous ce que me dit que ce sous nous ou que penye fait ou que kipie li haunu chba Jésus pour Calvary qui chèque que mo jerim hato hautsu zo for di Calvary qui chè mo pour Calvary qui chèque que chewadi que chenu le di hila que les chezo cheri pour temiko qui pousse que ça jo nyoko tu vodi diliki view zasaliche Mujiswe tie pu ki la vode pu e jopum ha to chese di hilali di ke shenu nur hilidi pu ki vode derim ha to suwe potala chadamo suwe pum ha to suwe tazuzo mu pu su se di mpelese ke wubu temiko bu pum ha to haunu chbanu ke se di uko pelese ke pumanu to ke tsiko Kezinuto che zeko, mijinu vodosu che zeko. Tsasili modito che zeko sopralinu che ze. Che pumar ho nunu uzefadi taparli simoba che zeko che gachepie soko zedi soko bu parli che ze sedi oko kipu. Isaiah lesenu u che penyefe Isaiah kipu di abusumi che zesotumu. Abusumi che zesotumu. Isaiah e pu che ze kibali edipu. Uke penye fe mosa ketse di mosabu vodi dilikevi zasunu mosabu vodi Israel miko Egypt mi Liezietsu ketse nu ko sopralindu di mosa ketse se Elijah mi chiri vo ketse kibu no resba ketse uke penye fe shedi nu vatlige di tuselige di sedi Elijah kipuse mo hakemi di shedze ke shimi ko zo shiri uke penye fe jo temi ko ke khedie ni ko sevo di pusuje Sedi temie, Ketsepie temie zhigeze, uke penye fu mato hao chivor. Ketole se ke sau no mohosoli ro jisu pushi jigo Ketsepie, tetse ke krike zenu chese. Tomae India no vor ketse South India zatie jinai no pume cruzia. Di haidi jisu shijimi kozo shiri temie kroke krike ze kivo ketse. Pentecost vorda che c'è come sono fuoco zufeli di o co cepe cosa o co hasicepe nisa o co pe yucepe krasa di o co tukizunu paketa Paul Damaskachanu kirse che che pelemico tepe che dietro watu che dukhi watu che po harashidi kirse che tiki o che penyofa porotse che o che penyofa pukikilie Paul no Tusuji, Gentile miko kifochi, idi poe pusa, mupo pokelu petese, Gentile miko, kija putsutu kete, uko hau mulie. Uke penyofu,
liu mere visita che ce ugo hau leli che retto mu sili che retto su sedi mezzo che se del hare visita che da mu del hare vibada liro ugo ha pubi peshuali che ho vavali che ho kunyo vor vavali che ho lo ha donni chedi ha ko pekru seba che tu so ko se tsiya li shekebie che li tejugo perago hobaya ma che mi di ha ko pekru li mor che sho ha ko sevor li mor che sho o che penyo fatie ha se di o ko kipuba mu o ko bu sili che retto po analogy lichimi po tandunu se di o ko kipu che se o ko tie how hiu nu ki zu me hoseliro Kizu me hoseliro, kizuri maybe revisita get Holy morsho get really morsho get Nuseo capenufo che di nouveau morsho get Tiekizuri, how tanubada get Ukepeniufo kipuba Mutiru capenufo, temia pfeba, Jiri Ukepeniufo, temia pfeba. Judozo shiru capenufo, miapo, kedike hununu, mi football, barley zue. Aliu nu akikaba semor shakaba hunu aliu ve ketsue idiu ke penyufa temie kiba Paul Damaskan nu ke penyufa pukibe gentile ko kitchekeli kimhidi jodo hazo shiri nke luwe Paul Damaska chau kimhi ketsupo shiketsupo rize keselivi uke penyufa temie kieketsa puti talavor da ketsalanu Puti che penyo Gesù Cristo lavori te miseli che tu puti talasu penyo mimio vorda che tsalano o che penyo fe rapkiche maiche che tsa sedi te mi kemu kieba lichemie na che puke se che medi per ti krem hapekawa ul hameze che tsa pekawa tsa pribaya che tsa kemedi tie Gesù vor liro tie Gesù vor liro Gesù pelele che mo ko pete mi jenu vodado Musukoya per tikye tel hameze ke tse pekawaya ke sakim hi vachowaya ke sakim hi nefa kiti ke nouveau le shodaya ke tse kim hi hakopete mijenu vodato mu ke penyo fe su pome domoti tu zo ke tsala tu seche niko voche ke tse sedi temi kie temi cheba Jisu la vorda ke tu petit hala sa ki mi vorda tu chi ke tse ko uko Kethoe, Kethoe setiki nu putu de, dirtie soko. Kethoe shunu zasipuya kazaku ngupe kram nimeteje soko uko mozuki kram nimeteje. Uke penyefe tie kedipu se nutsubasi. Uke penyefe chedo kedipu nkipu bashi. Uke penyefe temi kieseliro puti petenu unu. Uke penyefe uke setiki unu aidi hauki kimimu ketze. Temie peteme lunusu voria. Theology predio che penyo Liezietsu di ajihya che satiki zo shiri. Ari edinipu hau ke tomemu. No ara tsutu ba momemu. Hau kirapu nu formu. Atu anu hepo zo mo kimu. Mori akiki midi tsili tumu ke tsa anu aketso piketsa shiketsa tize ke se. Musuki midi ke tole shunu zo yemo hoseli ro mosazo shiri. Adipuli amie akrata ke vimuri. Mirimoe. Vodi katake vimi po ke dalici. Kidi akibamu. Isaiah zo shiri ai ke pumamie atie mesamoli nipu ake pumamili idi puzo shiri uke penye fupuki ke saki haidi uke penye fudie ke la. Peteme zozo subunie uke penye fudie tsele vida. Uke penye fuke kro ke ko nguke mejinu nu moliro. Aki ke midi tsele da Mosaki ki midi tselida, no ki midi tselida. Dere uke penyo furupu, ukrosudo. Uke penyo furupu, utsupekusudo. Muslanu uke penyo fe. Kieba ketahao. Ato nzakratsusudo. Ato nrugulido. Ato nzetudo. Ato nkalazevosudo. Tu selie, paru parlie. Uke penyo fe, haidi, timi kieba. Uke penyo fe zomoliro tselikenze. Jonae uke penyo fe fesidi puesu chimetsidi. Dar se tetske kribu nu voda tu di tapa di zapratsekelie.
mu pur bizo ke mo pu zeke to pet te buzo shiri ka zta le ke vi ti pu zeke se ke tse o ke penye fu rutsia li ro ke penye fu ki ya li ro o do vitor di terhile to ke tse le da hije ke krila mo na bible no pu se ke tse ki zunu ni go alie che ke tse ke ka tso free zeke se zo to dere ni go nili che ke krila mo na ni go za kravi pizo to ke tse la mi azana ni go pese ya li ro tigi ni go za kra viku do ke tse ro krabi ni go nili che o ke penye fu o ki ke se o ro tse ke se mai zo di ni pu die ke la ke se mai zo di ni pu die ke la ke se hau ki pa ke sa ba mo ke ki zunu mission ha to au se mo so ze ke tse ke petamie se mo so ze ke tse ke peta teacher ke peta tse ke tse se mo so ze ke tse medical doctors medical line nu to ke tse ko se mo so ze ke tse engineers ko se mo so ze ke tse Bible ke peta theological graduates se mo so ze ke tse business se ya ke tse us de mi group of business in Southeast Asia ki theli tse ba ya mi u kinu hotel ko no restaurant ko no for liro so ko se theli tse ba ya sports rezunu u ko ki wi rezunu vi people se ke tse mu ba rezunu no u ke penye fa za putsele ke vi chai me ya ko ze theological certificate to kiri tie ha ko se mo so ha ko puchame ya ko ba ke tse Ke Kristan nan ne petu ke tsana theological certificate ke krap ke renewal de je deri hakwa pochame yakwa la par ke tsa o ke penye fe chakripie temi tsaba mu ko tie o ko donori hai ke tsa ba pizo carpenters mie si mystery tsia ke jamie semor sho ba ke tsa lichemie semor sho ba ke tsa teacher group vogata tiki tezunu ko tezunu o ko mission field ki tie me hoseliro palisri buvi piketo lezo mu puti mu le video ke tse atho anunu lady mi crop we vordi te jiri tsdi ga da ke li ko rise pa zese mu te jiri tsepi ko petasa ke lu jori se di ko petha ke se ha mission ha to ke sapuri zuzoli ha ke tsri uto urtsri siba mu te jiri tsdi o ke penye fe japutsli ke vi o ke penye fe ha ka tsori kripie o ko tsabazo Hapuri o ke penye fe setsli shoda ke tse mi puri ke lu ke penye fe sedi po japutsli shoda ke tse bamo tu ke pra sere se ke die mo ke surunu o ke penye fe puse ke tse a atun zevodo ko ke li pie ntsutu mo hau ni pu promise po tsutu di pusu wade mu to ke sunu ni pu zetu to mo po ke pelemiko ke hu soko zeba William Kerry push ke tse a indiano vodo mu William Kerry indiano work to tigis lepie lelegenze ke tso a indiano vodo atu soto ni ko hata ke ru te se balije ke pelemi ko bu ke ru te se balije ke tse bu Christopher mi ko ki pu pe Christian ke tsu u ke pe nyefe chido ki ke mi ke tsu bu no mission ma to lang ke baga tsele ke viti ke vitosa chikizo dusele ke viti ke vitosa chikizo no ki ke tsu ke mi ke tsu bu no u ke pe nyefe ye tsele vi baga u ke pe nyefe ye tsedi tejaf di lu u ke pe nyefe ye tsedi u ke pe nyefe zatse ke me ye ke se ke lu le ke vi nke lugi bazo o ke penye fe hagunu nretsepekria mo mesi o ke penye fe magunu nke ba mo mesi no o ke penye fe nke bazo lira a hakibale atsusutuwe atusili viwe ke tsa mi chemoto di o ke penye fe nretsia lira su pepindo zilirvi ni pu nretsutu bazo to ke tsa su pele ke nu dota mo revi mo ko metsu tie we o ke penye fela ke dipu tsili viga ni pu ubu tetenu poza putsili ke vi chakrepie o ko tsuzo temye pu soro ke ko tiche ke kri ke tsu ke zedi patori chili ke vi suriba musumi de krisaro ko hatsili ke vi su o ko puke kuki ke kupo semor shoba sumho pichemi ko puke ko Hasi, tezasiri, pachalali ke vi, suri pocha, me ya torzuzo. O ke penye fe, ki ke tsuke mi ke tsupunu, chidoha nirtsubasi.
Uke penyofu temi gibageze, temi semor shabageze, uke penyofu fe hau siya liro, ugo genu dowa hike. Sala pushe, pupetaki ligogi, liye, grapizuzo, deri, patomiwe za. Sala liye nipubu, patomie ketsepe, pulienu sisele ketula, chaliji, sisa, nipubu, jabe, upetetsu ke liu tse tiene. Bejiwe pastor. Petegori pastor Zaputsiginu, Tajangu Prelini, Ketsa Pelewe. Uko Thekha Tsali, Kukri Woody Sarah Tenie, Tsalalido, Tsali Kukri Woody Sarah Tenie, Putipie, Tsali Kratanie, Tsasido. This is my word of your Jesus, my word of your Ruokuovilie Sapi Mechü Tsali Jesus Diekepu my word of your Jesus, my word of your Jesus, Liezietsu my word of your Jesus, my word of your Neitseizonuo Chido nie mesenu vordi nie Zaputagese pete pejiwe shiro nie bano body vordi ni pu Zaputagese peteri peje chido zapu uko kehuki katsogese endoli lubitu nyo kire mu endoli ketulenyo solo nie pejiwe uko talanu keze metsa ke chatsali do mu chido keze di nipu urutsakese Dikon sedi nipu ze Kertselie siro vorkiligo honyeho la honyeho varakralie honyeho la ke chatsasalie mu nienuna ke kriho baliro sako sedi nipu ze Kertselie bu talanu ugo pastor bu
thala ke chatsado keze metsa ke chatslina Kerüsuo ke mesato po Jehova zatimum pe jiwe no che dozo shiri ni po higo ke laze bordi higo bunu ni po Rüsuo ke ya hakolam pe jiwe ni po no che dozo shiri jabe higo tsbageta ni po higo sogonari zatsewe ni po higo tie o ni po lietomie we ni we me visite ki zuwe me zide de rinipu ye tomi we zage ze higo si usasilie ti ni po higo me sebo ba prege ze higo sasara kradi ni po ti higo bunu ti higo o ni po higo ki utse no tsili vishi higo ke vito seri ni po zapu tsali ge ni po no go Krüse ti ni po higo bu ka keta kada zage zugo na higo nun no sali getyo nipo nun sosa kabego tsuche nipo yeko bo tie nipo chaketsunu tyokesunu kakesunu nipo yeko zake vitome tsele getyo nipo no cross kele tsuche jabe nipo chedo haki work le pate go tsuche nipo yeko mengu ke Krüta sedi nipo modzano work as can be nipo no yeko mengu sugori tsbe yeko tsele tsuche shidi yeko bo chedo nipo Tseikhanuo work le gino tejake vigo di nipo to prakele tsele nipo hego bono nipo hego kelho house sedi nipo zapo kelho no nipo lusele ketyo nipo hego ketura nipo ke kringo ke meje sedi nipo o nipo sige mogo ki zapo tsele ketyo nipo no hego cross kele tsele nipo o nipo hego za hego mesebo ba pregeta susara kradi hego botie kelho no nipo hupa visa sele ketyo nipo no hego mi butza Krüta sachedi Bazhakese ke la ke Liezietsu no chasa. Jehova bu jabye ntlie mu nzebaliche Jehova bu bujipie mvapejelie mu nkrie mu mejekiliu tsache Jehova bu bujipie meholie mu nu nepie ntsukiliu tsache Jesu zanu chayawe amen.